ngendlela engangikuthanda ngayo namhlanje uzobukusa ngami kanje imizamo yami yonke akayiboni bhuti yona mzamo le imizamo lena emva kwesikhathi ukuthi ngibukanise phambi kwabantu mina ngumuntu engijola naye uthi akathini mayibona anginandaba mina ukuthi umuntu ojola naye anginandaba nokuthi umuntu ojola naye ukuthi mina into engindaba nayo ukuthi wena wavula isibaya sika baba waqedwa phula inhliziyo kahle wena ungibizele la ukuthi ngizokukhokhelele lokho hayi manje yini ngikubizela ukuthi uphinde uzokwenza lento wangenza yona wow phinde uzokwenza lento wangenza yona phela manje uyakwa imake dadewethu uyangidida futhi ke manje aphinda azokwenza lento akwenza yona uyakwazi ukubreak umuntu kabili cha bhuti wami wakwenza lokho sisadlula konithiwa ngibreak nakhona icala kalikhokhelanga 2 wangizwisa enye into mina engaze ngizwe komunye umuntu mhlambe sengijolile nabafana mhlambe athi ngisebedonsela ku4 ujola nabo befika lapha kodwa akekho umuntu okayafike lapha njengosandile akekho so manje akakwazi ukuthi angizwise into then abaleke nayo kanjani so imake ngifuna uyibeke kahle cace khona izocacela nombukele ekhaya mawuthi ayikho umuntu okafike kulento usandile wekwenjisa yona what do you mean hayi khona le yanto leya kulolava uyazi naye uyazi ngikhona le yanto leya lo wamuzo la engibuka wona ayikho nomunye umfana okangichamise nje kade hayibo awuzukhuluma hey awukazi into vele kwakumele ngiyenze leya ngithi bengijola nawe awukazi ngichamisa into bekumele ngiyenze ufuna kona ke lo ukuthi kodwa lokho akusho ukuthi leyo nto ikhulume phambi kwabantu akusho ukuthi ikhulume phambi kwabantu ngiqolisile ufika la ngaqolisa uthi uyabo ukuthi namanje usaqhubisa ikho bakho namanje usaqhubisa ikho bakho mhlambe lokho ungasuzokhuluma ngale nto phambi kwabantu ngincane ngisazokwenza okukhulu ukuthi wena uzobuya empilweni yami ngiyakuzwa nje ukuthi uyajola ujola noba wena wesibophezelo nami wena uvula isibaya sika baba wenza isibophezelo nami akwazi isibophezelo sani hey uhamba uchutha manje uchutha amajubu chuthi nawe nje usuchuthe usuyabusa uza kumina usuthi ngachutha wena hlala phasi sokhuluma la sokhuluma la kahle futhi kamnandi siphethe kamnandi ngeke nihambe ningichutha amajuba niwachutha bese ngicabanga ukuthi nizovele bese nithi usuchuthekile hamba hayi omchuthile uzohlala wena uchuthwe yimini ngijwayele kabi namadoda wena uchuthwe yimini ngachuthwa wena ngaqala wena ngivula ngowena waphika yini wena kanti ungalapho na kahle hayi asidingeki uyalungisa wenzani siyalungisa la sizolungisa ngifuna silungise nje le bese nto indaba yakho bazangithi uthole entsha ke le ekuhlangisa kangake uzosho la ku TV angeke ngangihlanyisa ayihlanye yona lekhanda njengana lengangakuniki yona kodwa nginesiqiniseko sokuthi inginika inhlonipho yanginika ukuthula yakunika ukuthula umsindo yabo lo msindo nawo awubonakala unokuthula ngazi ngikwazi unyathela wena ngenyawo awubonakala nje unokuthula manje awubonakala unokuthula mina nawe lento sizoyikhuluma kahle ayikho into esizoyikhuluma nawe mina ngiright ngihappy la ngidlalile sadlala ngasasadlalelana umacashelana asisekho isikhathi somacashelana udlala noba ngingadlali mina sibadala wena kwakukhulu ukujola nami and into engicela kakhulu ukuthi Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphina kuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobu donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong
kurongo ukuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi, uDlala Matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa. Namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala, usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.